It's the Independence Cup, third and fourth between Highlanders and Chicken in here at White City Stadium. You know, it's a pass and move special. We're live at White City Stadium, always brought to you by Epenaya Foods. Highlanders versus Chicken in Independence Cup. Ndoma Cloud, i-prediction yakho imejani? Yeah, njengoba ku-independence lapha sojabulisa abantu avele iqembu lingcono ilehlala liwina vele iyawina i-team engcono. I-team engcono yiphi? Antsho kula le ndala le yakobulawayo kuloba le enkulu ehlala isidliye i-Highlanders le enkulu ezawina. Njengoba kuyi-independence khuluma ukuthi i-independence izojabulisa abantu kutshoni kuwena njenge-support i-cup le? Yeah, mina njengoba ku-independence sojabulisa abantu ngizongikholisa kakhulu nganhlanga labantu abagcina kudala lesihlobo labangani nje ithi bathu asikholiseni umdlalo wengoqo iChicken ikhona imelele iHighlanders. Igame ubona zihamba njani? Igame iHighlanders ibona izawina ithosi kuphela nasawena ngama points mbe ngathi mbe inkezo. Alright, Shama Cloud. Asibonana after Poro. Kuyabongeka mfowethu. Shama brother. Siyajabula ukuthi kube khona i-Highlanders lapha le Chicken emakhaya sibone ibhora kanje. I-Highlanders le Chicken ubona nizadlala njani? Mbona ibhosi kuyina, mbona abafana besidla inkukhu kakhulu. Hani sidla iChicken vele namhlanje. Siyayidla futhi nase ground namhlanje. Iskole libona gayi. 2-0 Highlanders 2. Iyahla ngapha first half ihla 1 then second half elinye goal. Alright, thanks Buras. Siyabonga kakhulu. Half time lapha White City Stadium, Chicken in 1, Highlanders 0. Buras yamushap. Yeah, njabu right. Nice. Ubona njani game so far? Game so far ku right akula into wrong but thina siyadlala kuhle Chicken nimbona njengani idlala kuhle lapha ufuna ulungiswa phakathi emid kuphela but everything is okay. Highlanders ubona njani? Highlanders iyadlala kuhle but inkinga lapha kumid lapha babonana abafana lapha kuphaselana ibhora baphaselana kuhle angazi uhamba njani plus ukeeper futhi lapha khaya njengani ufuna ulungisiswa kancane nje but ku right. So second half ubona into ayiphi ngawena? Second half mina ngibona njengani kuzaphela vele kuyi-1-1 ngoba 1-1. Yeah, kuzaphela kuyi-1-1 ngoba kuyahlupha lapha. So siyabona ama penalty. Kuma penalty bengahamba extra time nxa kule extra time Chicken ingawina. Ayawina obvious. Anti yalida athes 1-0. Ayalida but kule weakness ekhona ku defense. Kancane nje. So uthi Highlanders yaphenduka. Ayaphenduka. Alright, Shama bra. Mana sabona second half. Sure. Shama. Mtala. Iskiwan. Right. Igama? Ngolo. Ubona njani game so far? Game imnandi kujalo. Chicken in 1, Highlanders 0 half time. Ubona njani first half yakho? First half vele thina singabe Chicken mtala. Chicken yawina. So ukuthi second half idlala njani? Zangene ezi3 futhi. Alright my brother Sham. Half time Independence Cup nomdala thoba libizo. Igama mina uMpumelelo uNdabenkulu Khumalo. Ndabenkulu Khumalo ngabe esikhosini. Ubona njani first half mtala? Ngibone kahle nje badlalile abafana badlalile. Chicken in 1, Highlanders 0. Ubona Highlanders yaphenduka? Iyaphenduka iHighlanders. Iyaphenduka ngithemba ngiyabona ukuthi sizo faka amanye ama-goals. Njengoba lingakafaki liyafaka. Lapha noba sifake befake 1 but thina sizo qualify ukuthi sinjani sithathe umhlomelo lo. Kuma si-Independence Cup wona kuwe Independence itshoni? Independence kimi isho ukuthi inkululeko. Inkululeko. Njengabantu abazuza uthi so second half iHighlanders yawina? Second half iHighlanders yawina.
Hayi alright siyabonga Khumalo sabona ukuthi ibhora seliphele kwaba ziyazala nkomoni. Hayi vele. Hayi siyafaka amanye ama-goals. Sibonge Khumalo. Full time here at White City Stadium, the Independence stayed and fought between Highlanders and the Chicken Inn. It's Chicken Inn 1, Highlanders 0. Put us sharp. Angisharp kyo. Ibone njani game? Ngeke ngakhuluma okuningi anti but ayinko happy. Kuyini okwenza ungabi happy? Ayinko happy kyo. Ayinko happy mina. Kuyini okwenza ungabi happy? Kudliwa? Ukudliwa kwebhozo kyo ayinko happy mina. But igame yona ngoyibona njani? Igame ngiyayibona igame be right but ayinko happy ngokudliwa kwebhozo. Kuphela. Okwenza ungabi happy kuyini? Ngoba ibhora ubele ubone okubonileyo ngegame. Hayi game ngiyayibona igame i right civil but ayinko happy ngokudliwa kwebhozo. Bomele siwine. Right mina into engayisola maybe ngathi ugoalkeeper udlisile. Ugoalkeeper Ariel Sibande. Ariel udlisile. Udlisile first. Udlisile Ariel. Udlisile. Ariel ngiyadlisile. Ngiyasola mina Ariel ngiyadlisile. So Ariel. Ngisola yena. Hayi ngiyakuzwa phutha siyami. But tough luck next time. Siyabonga kyo. I hope sizawina manje. Ngithemba ukuthi sizawina manje. Manje ku league versus Ngezi anje away siyabe away manje versus Ngezi. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe maybe singawina. Uyahamba? Nyabe nkwangale. Nyabe nkwangale mina. Ma supporters nyabe nkwangale manje nyabe nisebhoreni manje. Nyahamba. Sharp phutha siyami. Beku sharp konke siyabonga makhiwa. Siyabonga. Next time ngicala ukuthi kube nje so egemini no fight no what konke kube right kungabe lo msindo one life standaneni makhiwa kungabe lo msindo standaneni kungabe lo msindo siyabonga danko siyabonga phutha sami ne sharp mina sharp bro ubone njani game bro ndarona boss ukuthi arara kanaka waka support chi andri ku Highlanders no support Highlanders so game warona sei game rara kanaka sipano vana ungazisa padoko vana vamwe vafana varida kuti vaudze zvokuita zvoti coach vafana kuti vavaudze kuti pane vamwe vachinonoka kupasa mapasi even mapasiro avanga vachiita sometimes vamwe vacho vanga varipo asi pane vamwe vanga vachinonoka zvimwe zvekuti zvinoda kutogadziswa zvakati nyanye wakashora chacho chaicho the chip chacho especially pane ma-strikers varipo 2 pananga chama number 8 ne 10 vanga vachizivana kuonana chakuchaiko asi mawingers avo anga achitileke mbichani zvishoma mawingers avo anga achitileke zvishoma anga achinonoka kuti across mabhora achisvika pakati kuti vakwanise kugadzira mascores ipapo vanga vachitinonoke mbichani alright next time but Independence chayo inorevei kwauri Independence ndo wakufara zika nerusununguko reZimbabwe ndo wakufara zvakanyanyisa kuti next year futika zvikaramba zvakadaro aiwa tichifara zvisingaiti Independence toshuvira mamwe makore akawanda muZimbabwe tirambe tine ipi atinayo tine runyararo rwatinaro seZimbabwe toshuvira kubatana nerunyararo ndozvandoshuwira paIndependence tatenda mublazo yairenda aiwa totenda macomrades sharp ndokumzira makumzi sidliwa team yakho iHighlanders idliwa team yami but izithi hayi ivele Chicken Inn yasidelela ngoba vele injani ihlala isidelela every time ukuthi la kuli ginga lidla khumzi ngeke njengoba kuyiteam elidelela kakhulu iyasidelela but ngeke sidle kuli ngeke sidle but otherwise ikholisile ngegame le-Independence le sikholisile ngoba abafana bebedlala nje beku right lokungekho nkingi akulanto esolileyo akulanto engisolileyo ngeze omunye sithi usolu Ariel esethi usolu keeper u-Ariel ube right ngenxa ukuthi u-Ariel yabona ubeshaya i-defensive soccer yakhe ngendlela yazi ngayo but zithi hayi asiyesabile hayi kuyatholakala khumzi libhora ibhora igame le siyabonga khumzi uya
Plus say. bhora rari bho zvaro but Highlanders yeshe ringondirwadza machiro yaita zvirondirwadza zvorondibata yanga ine punch zvaibva pakutamba but hey chawashora chaicho ndechipi chandashora defense yacho yanga isina kunyatsobatana zvakanaka. Defense Highlanders yanga but chicken ine yatamba zvai but performance yanga isinga perform zvaizvo. Iwe wakasapota chi? Ini ndosapota Highlanders. Ndosapota Highlanders. Nice one. But neluzi ndarwadziwa ndabatikana ndiri kutoda kuti ndibuditse musose murume wangu andizochemi but ndabatikana zvisingaiti. Next time but Independence day race wariona sei? Rari bho zvaro chando chete manje chando baba. Plus lose. Yeah, plus lose overall. Baba. Iri bho. Thanks Budasi. Next time. Until next time. Sharp. One love.